Tamay lunos at pakalulo ni Gaypa. Lalong-lalo na karing pinandit, etamo ni kiramdam, etame minto, king sit-sit ning espiritu kaya katam. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko. King Diyos ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayat asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapo ko kang luwa na Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos, aginutang. Ing Diyos sa mayupayan tuto pakaluluwa na katamo at king pangapataw at daring kasalanan tamo idala na katangan sana kimbiye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ikaing pabanal king banal a kapulungan mo, karing kapag masusyan, amarapat king aldoyti, karing sablang balen ampon bansa. Itugtog mula king kaleparan na niting yato, ding kalam ning banal a espiritu, at itang pepasari na ning dibinong kamalan mo. Kanitang kamumulan, yang may panaraling maya pabalita, itugtog mo muna man sana karing pusura ding sasalpantaya keka. Itihaduan mi kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo king kametongan ning banal a espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Pamamasang ibot king libro ning dapat dareng apostol. Nyang mira singaldo ning kapiesta na ning Pentakos, ding sablang talasalpantaya, makatipon laking metong alugal. Kabudabud mika alingongo, menibatan king banwa, abalamu biyong ning masikan aangin. Kipmuane ing bale, nung nula pa kalukluk, kaybat, ding balamu dakal adilang api, ikit dong mikakalat, ating balang katao, mika ating niya kareti, king tulid no. Mikap muan langan, king banal a espiritu, migmulalang migsalita, karing miyayaliwang amano. Agpangking pigkalub na karela ning espiritu, ating udyo karing Jerusalem, kanito. Debotos lang menibatan karing miyayaliwang bansa, ning yato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon laring dakal ataw, mengas danlangan, uling dimdamdong migsalita, ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Makanano ngeni itamungan, daramdaman talasanang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsya, Media, at Elam. Atin mo naman menibatan Mesopotamia, Udea at Cappadocia. Ating menibatan karing Ponto at Asya, Phrygia at Pampilya, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cyrene. Ding alwa naman kaya katamo, menibatan la Roma, Udyo, ampong paganong mga kumbirti keng Judaismo.
ding alwa pa may nibatan la Kreta at Arabia. Makanyan man itamungan, daramdaman talang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, imakapagmula lang bage, depatan na ning Diyos. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ginu, itubod me ing kiyakang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yatu. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning metong yato. Purian me ing Ginu, o kaladwa ko, o Ginu kakong Diyos. Ing degulan mo emunano, o Ginu, dingke kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato karingke kang lelangan. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Nung patluram mo ing karelang pangisnawa, mga matelo, magbalik laking alikabok ay ibatanda. Dapot, kabud, dininam mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato, pagkaluban ming bayong biye. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ing ligaya ning Ginu, manatili sa kapilanman. Mipaligaya niya sa king sabla ng lelangan. Manano na sana, ing kanakong pamibule-bule, makayabye tula kaya. Uling king Ginu, tutula ko. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me lupa ning meto yato. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat, San Pablo, kareng tao Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuya, subali mo nung patnubayane ning banal a espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyu, dapot metong yamu ing Ginong susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos, ya naman ing babye kareti. Ing balang metong, mirina niyang katunayan, king atsuyak keya ing espiritu, para king ikakayap da ring sabla. Uling i Kristo, may ngari ang katawan na ating dakal adake, makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatanay metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. O banal espiritu, katman mo deng puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ning kekang lugod.
Ingginuman tabay kaya kayongan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi ningal domuring ita, mititipon laring alagad, pakasabat laring pasbol king lugal, anong nula makatipon, uli na ning takot da karing Hudyo. Di natangya Jesus at tinalakadya busal da, ing kapayapan manatili kaya kayo nga nakarela. Pangasabi na ni Tipe, pakit no karela ring gamat na at ing katalandikinga na. Mesayala ring alagad, panakit daking Ginoo, pasibay ng sinabing Jesus karela. Ing kapayapan manatili kaya kayo, nung makanano na akong tinubod ning igpa, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan ye ing banal a espiritu, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. Ingeyo patawaran, eya mi patawaran. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po, kaya kayongan. Valentine's Day ngeni, ne po. Pentecost Sunday, nya dakal makamaluto, kaya katamo. Ating meto nga terror a teacher, mag-final exam la ring estudyante. At nga nang sinabi karela, next week, final exam you. Nya, di nanda kong porgida. Nga na, uling kebalwan niya, yung subject na ni teacher, anting masakit. Sige nga na, next week, magdala kayong meto nga bond paper. Nga na, ne. Meto nga bond paper. Kapit na yay ni, dobya niya. Meto nga na, sulat yung angkarin ng hanggang buri yung isulat. Kayang penigaralan tamo. Inganggang buriyo, sulat yo. Dalayay ta, potang mag-exam. Nga na. Nung nanong kabit yo ka rin, kabit yung nga na. O nangining metong kareng estudyante na, metong kareng peka may na. Pero metong kareng peka mabilidad, may kaisip yung paralan. The following week, datang la rin estudyante, magdala-dala lang bond paper as nung pangalati sulat. Yung darala ng bond paper, alayan laman, alang makasulat. O sige, nga na ng teacher, sige, mag-exam na kayo. Reng estudyante, kanya-kanyang kulap, kareng hanggang pakibat, kareng bond paper da. Ining estudyanteng mga abilidad, binili na iking semento, ing kayang papel, inaos na itang kaluguran ng may-graduate last year, ang may ka 100 kayong exam ay ito, pepatalakaran ay kitang bond paper. King lele na. At nano mang kutang, sisit-sit na ning kaluguran na ing pakibat kaya. Menikwayang 100, bistamang maklakya buntok. Bakit? Uling indela na, bage, ang makasulat. Indela na, kayantabe, tawya. Maliya? Nasabing maliya, uli sabi na ni teacher, kabit yung hanggang may kasya ka rin. Maralas, ing lawe tamo keng espiritu, bage. It's a thing. Potapong pisasabyo yung espiritu, nalulob king isip yung agad, kalapati, hangin, king mumunang pamamasa, dilang api. These are things. Never persons.
Ngening Domingo, paganakanag kaya katamo ning kapag masusyan, ang Espiritu Santo is a person. Persona ya. Meto nga persona, king meto nga kadyosan. Igpa, anak, at Espiritu Santo. Ing maralas ka nung kulang, nung eman mali, in panlalawet aking grasya, bage. The first thing that comes to our mind, a blessing, a grace, is a thing. Aliya. Mumunan dili ing grasya, tao ya. Apansinan tamoy ni ilawen tamo mampupot. Tapong mag-bless kong saken, pakabendisyon ng kemang holy water ing saken, burida rin papabless, bukla, de pa yung pasbol. Itang nung eme bless king kilob holy water ing saken, bala mo eme bless. Nung eme tugtugad na nung king kilob ing saken, may bless siya, olya. O rin nga liwa kaya kayo, pipiling la. O kasi eme dilig king kilob ing saken. O rin nga liwa naman, nung halimbawa po, kapilang pa, atin lang didinan da akong rosaryo, rening eto nga kaluguran, inyang i-bless kayong rosaryo, ay mo ngayon mo na i-bless, pepa-bless bine po Roma, in Santo Papa po ya, mig-bless nga na. May nga latiko kaya sarili ko. Nano kaya pamiyaliwanin blessing ni Santo Papa, kin blessing ni Simply Pari Bulaon nga ako. At inyang pamiyaliwa. Tabalo ng pakibat yung kanyan. Minsan naman, migbisa ko kaya meto nga pisamban, linapit yung EMDC, babalita na yung bayong ordin na pari. Among, iyamong kahit pala, may ordin nene. Ayo po last week ako. Ay, siniklod ko po, kaya among, pepa-bless ko po, kasi po mapaliya pa nga na. May latina ako na naman laway kay sarili ko. Dan, laway na ka ako, 15 years na akong pari. O yung blessing ko, mabangnas na eh. O mga nano, laretang matwang pari, mas mabangnas la rin karela. Pakantaya yung blessing. Itambala mo, a blessing is based on the water. Ketang nunino mig-bless. Nung bayo yan luto yung pari. No. A blessing is a person. O yan yung mumunang paganakanak yakatamo. Ing mumunang grasyang tinggap da, persona ya, ing Espiritu Santo. 50 days after, Penta, 50, tinipaya yung Espiritu Santo, ban pasik na nga no rin kayang disipulo. Parano ka rin? Bakit? O ba't tinipaya? May maleya yung Espiritu, kareng apostol. Pakibat, uling atin lang misyon ng gampanan. Atin lang kasuyuan, umen ang gampanan. Kailangan da, yung spark plug. Gumana yung sakyan ng ala yung spark plug, tabalo po, pero balo ko aliya. Pero atina ka nung sakyan ngayon, yalang spark plug. Pero rin minunang disipulo, kailangan lang spark plug. Uling atin lang misyon. Ita mo, kalupa da rin minunang disipulo, may pasik na nga mo mo naman. Nung ila, inyang tanggapan din yung Espiritu Santo, may kapagsalita la ka rin salitang edaman sadyang balo. May kapanulo lang masakit. Atabido rin mga rock espiritu. May kaupaya lang mamatawad kasalanan. Ita mo man, o yan yung espiritong tinggap tamo. O yan yung maya pabalita king aldoyti. Ing espiritong tinggap tamo, bage, nune kayan tabe. A companion, an advocate, kasaup. Kasaup no ka rin. Kasaup, gawa mo namang mala at makapagmula lang bagay king biye. Nung ala kang espiritu, kin sarili mo, mo agawaing masakit apagawa na ning Ginoo. Nanula mo rin, nalimbawa, panupaya may kapanasakit keka. Nung ala kang espiritu, kayantabe, mo agawayan. Maging tapat ka karing tingwanan mo kimbye. Midake ka, kingatin ka, bista manikaman, magkulangan ka. Ituro mo yung gusto, bista man pikasaman ra ka. Ipanaral may maya pabalita, mo karetang bisang makaramdam kaniti.
elamayan bagay gawan din. Pero nung ating kang kayan tabi, may ngari kang mag-exam, ating sisit-sit keng pakibat keka. Mayan, agyo mo. Nya balikan kay itang minunang kwento. Yamigdalang na anumang makasulat kim papil, hindi lana kayan tabi. Dakal king biye, dakal a sitwasyon kim biye tamo, may ngari tang mag-exam. Dakala kapalyaryan, emo aintindihan, dakala kutang, emo apakibatan, dakala realidad, masakit kaulan at tanggapan. Di na nakatamong blankong papel ning Ginoo. At yun nagkeka, makanano may gamitan yan. Katmon meng bage, o katmon meng kayantabe. Banarapan, ingke kang kasuywan, ingke kang misyon. Iting kayantabe, yang pakilala keka, karing sablang katutuan. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ipanglubos mayupaya. Linalang king banwa ang pongyato. At ang Yeso Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu. Mibayit kang nuwa na Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlongaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwo. Makaluklok wananing Diyos, ipanglubos amayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasobrirang miring mete, at king biye alangangga. Amen. Pagkapilitan tamong manalangin king Ginoo, uling ingigpaning pakalulo, parati na yung pakiramdaman, ing dalise at tapat a puso. Nga tamong manalangin, itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugme ingke kang espiritu, anting mabiedanum king yato. Bustan mong datang iyo, ban pasalan, at pasiknangan noring sablang ating responsibilidad, king politika. Banin katuliran at kapayapan, iyo ing maging aldoldorang masabal. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugme ingke kang espiritu, anting metong amitataong api king yato. Bustan mong pasalanal at ibayo, ring sablang ating responsibilidad, king ekonomiya. Ban, ing pamisan metong at pamirakayan, ya ing mantabe, karing karelang desisyon. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugme ingke kang espiritu, anting metong ang masayang dalit king yato. Bustan mong pasalanot ibayo, ring sablang ating responsibilidad, king arti, baning karelang obra, iyas lagda, ing leguan at katutuan. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugme ingke kang espiritu, anting metong abukulod ning grasyo king yato. Bustan mong pasalanot tipunan ding sablang kinalat, ding kapalyarian ning biye. Ibili mo ing kapanaligan karing pusura, ban makapagbayo lang biye. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugme ingke kang espiritu, anting metong aklis ning pamanaya king yato. Bustan mong pasalanot ang tabayanan ding sablang may karamdam, king awos mong munye patutu, king maya pabalita, keti king yato.
Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamungan. Iyulino sana king kayarihan ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Ngeni po, aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang kapagnasan, yabe tala ka rin kaya katang panalangin, ding kapatad tamong mibabayatnan, misasakitan, kimbye. Pauli na ning kapagsubukan, akarelang harapan. Ding kapatad tang masakit, manyese masakit, pamilya, ding makarayo karing karelang pakamalan at kaluguran. Ding pikawani na ninge pamikaintindi at pamisagsagan. Mananasan ng espiritong tinubod ng igpa, yang munye sikanan, kayantabe karela, banarapan, pasulungan ing pag-asa, kapanayan, kimbye. Pakibatan mo ring panalangin mi, O Diyos, Diyos ning upaya at sikanan. Bustan mong ing espiritong mabye karing puso mi. Palaganapan na ing lugod mo karing sablang tao. Ngenit manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan toto. Tanggapan sa ning ginuiting daon kaning gamat mo. Kingi kapuri ampon ikaligayan ning lagyo na. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, ipagkalob mo sana, kinging banal sa Espiritu, iusok ng ipakilala kaya kami, agpang king pengako ning anak mo, ing kamalan at ulaga niting sakripisyo, at malugod ng ituro kaya kami, ing sablang katutuan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabay kaya kayongan, At kaya ka antimo, at nayo rem pusoyo, makayat nano king Ginoo. antayeng Diyos sa ginutam, Iting karapat dapat ampon matulid. tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, inpuryan at pasalamatan daka, kapilan man at nukarin man o Ginoo, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat mong iganap ing misteryo ning pangakabos, para karing anak abiryan mong inampun, king kapamilatan ning pangayagom da king anak mong bugtong, kay kayang pigkalob king aldoyti, ing banal a espiritu, kanitang migmulaya ing banal a kapulungan mong bayong tatag, ya ing migkalob karing sablang bansa, ban akilalara ing pangadiyos mo, at ya ing misan metong karing taong miyayaliwa salita, ban ipasyagda ing metong mong kasalpantayanan. Ulinita kambening maglapo tulang bunga ning kaligtasan, ing mabilog ayato magsayaya, antimurin ding upaya ning banwa at ding sablang anghel, daralitda ing parangal king ligaya mo, alang tuknang ngamingang pupuri. Tunay kapin banaloig pa, higayng panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo reting ayin kingkekang espiritu, ban para kami, magawalang katawan, at daya, ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaon ng Biena, kimpamaylas at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso niya at binyene karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyaing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayo, pe pasalamatan na kat pinuri.
Dinwang na iti karing disipulo na nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, indaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pampamanyubli ng mebye, daraon miyakeka iting tinapen imbye, ating kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming ipagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan me o higpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambe ng Leo, akya kaming Papa, Florentino, inkya kaming Obispo, Pasiano, inkya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian, keka banim panahon. Pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan na kambe na ampon kaya, kagom ng Banal Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Ing maragula kalam at inggap daring apostoles ketang mumunang Pentecostes, eya bage, nune kayan tabe. Yamo naman, ing kalam at tatanggapan tamo, king bie, mamantabe, sasawp, kaya katam. Itmong kapasalamatan kaniting kalam. Daon tayong panalangin, tiro na kaya katamo ng ginutang Jesucristo.
Lang marok o higpa, malugod mo yung paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi ni Hesu Kristo. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan, ampoing ligaya, manggaman king alanganggo. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe parati kaya kayongan. Nung ing siping mo lupa yang alang espiritu, matamle at malungkot yadatang, gisingan me ing kayang espiritu. King pamamyemo king masayang paralan, king kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing mitubod kaya katamo, kambening igpa, king banal ay espiritu. Mapalad tamo, itamo nga usanan tanggap, king kayang katawan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas niya nga mano mo, pumayat na ako. Tawan at dayang Kristo, dala nakatangan sana kimbye alanangga. Amen.
espiritual a pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da kang maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ningening pinandit era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sana paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tam. O Diyos, sa igpami, ikaing babye karing mayayaliwang kalam king banal a kapulungan mo. Ingatan mo sana ing grasyang pigkalob mo, baning kalam ning banal a espiritu, manatili kay kami kapilanman, ating banal a pamakinabang, makasulong ya kingalanganggang pangakabos mi. Tiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapiesta ng San Antonio de Padua, king daratang a June 13, pagmasusiyan niya ing kapiesta ng San Antonio de Padua, ding makatuki ilaring tuntunan para king Triduum. Kapag masusiyan king pisambaning parokya, apani mo nanding memaryo ning San Antonio. June 10, Misa Triduum 5 p.m. June 11, Misa 5 p.m. June 12, Misa 7 a.m. Kapag masusiyan king bisitas ng San Antonio ning Padua, king Barrio Bulawon. Tang June 12, Misa king dispiras ning kapiestan 5 p.m. at kayari na po ning misa maganap ing Transitus El Santo. King Aldo kapiestan June 13. Alas 8 niya po ning abak, misa king bisitas ng San Antonio de Padua, Barrio Bulawon. Tukiya po ing pasulod kang apungan to, kayari ning misa. Itang 11:30 na ning abak, binyag ang maganap kete king pisamba ning parokya. Magumpisa ing pamagpalista itang alas 10 na ningabak. 4 p.m. misa ketiking pisamban ning parokya. 5 p.m. misa king bisitas ng San Antonio de Padua. Antimurin po kapiestana ning Sagradong Puso ng Yesus. King daratang a June 27, pagmasusiyan niya ing kapiestaning Sagradong Puso ng Yesus. Kalupa na ning kaugalyan balang banwa, midake tamong saop karing dinalan a kaparokyata mo, amaygit mangailangan. Pauli na niti, agkatanda kayong makiyabe, king pamanipon ipamyelamak. King tuto king Domingo, June 15, agkatanda kayungan pong magdalang sabon pamipi, sabon pandilo, ban idawon, ing sablang malikom, mi pamiyeking kapiestan, kayabe ing abyas. Pasibayo po, dakal pong salamat. Nunging bie, dinina nakang kutang, emubalong pakibatan, ka magpanik, ka pa'y siralog. Ating kang kayantabe, ing espiritu, amanoknangan, mamale, pilubluban mo, sopana ka. Ing ginuman tabe kaya kayungan, idukuyang buntok yu para kim bendisyon. Kaniting Aldo,
ingig paning sala, pepasala nala, kaisipan ding disipulo, king kapamilatan ning pangatugtog ning banal Espiritu. Panwana na kayo sana at pagkalub na laki kayo ring kalam ning Espiritu manggaman kapilan. Amen. Itangaping tinulid ka ring buntok ding disipulo antimong dilang api. Dulukan na sana yung sablang dewa ka na tsu ka ring pusuyo at palablaban nala kambening dalise sala. Amen. Ing Diyos, binyene, ing inspirasyon, magsalita ka ring mayayaliw ang amanong siswan. Bani pa siya ging metong mong kasalpantayanan. At ipagkalob, ingke kayong kapanayan, aakit yang arap-arapan. Amen. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ingke katang kapag masusyan, mi daw ne, umena kayo, ing tinggapyo e bage, nune kayan tabe, idake iti, karingke kong kapatad. Salamat in Diyos. Magrasyan Domingo kaya ko po.